xikomisa sweswo ku ri ina a va pfumeleriwi ku ri va tlhontlha ripoto liya yi lava ku va impeachisa a court. So xi pfumelana na vona ni ta tsona a ku ri leswiya swi vulavula a ku ri full court rotated i tijaji tinharhu leti hlelaku xiboho. So ku ve na tijaji tinharhu ivi timbirhi ti fika ti ku ri yes a hi pfumeleni president va ya mahlweni va sechiwa within a limited period. Khalanga Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Keseri mingsero Munghana Lonene FM na kensisa kwa ngisela station shurkoro mina ni Khalanga Pet Mathebula ngwana risima twa jimo xithanga maxingirtano wa jajana makula lwandadazi Africa Dzonga o enhlekani memkerile nangona ku Africa wa vulavula kwa xala wona twi kusuka studio 1 ile Masingita Mall again eka ravuntlhanu le kunjani mingsero mina ngani ngisela rukona la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na uyikuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za kesengo flow kuhlawula station na keswinen kesiri swinene loko hlawula xitichi lexi hi famba swi nga fika ka awara ya 2 nhlekani lowa Xikwembu ni famba na Ncindani Eric Mabasa tani muhumelerisi wa nongonoko lowu ile studio 13 Apolokwane kasi la ni nga kona la ni famba na Sunduza wa Kaminga hi yena la vona ku leswaku mina na wena hi hetelela hi twala kahle amoyeni eka nhlekani lowu nongonoko Africa wa vulavula hi ko usungurile hi ndlela ya le usungurile nongonoko Africa wa vulavula hi makumu Africa wa vulavula loko hi nongonoko usungurile ku tano swi vula ku hi lava ku twa timhaka ta wena
wena hi tihi kumbe tihi leti u nga ku ri na tona u nga hi kandziyisela rito ka 065 kumbe yi bela riqingho ka 0867 086 hi ndlela leyo ta va hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wa timhaka hi wihi ka nongonoko Afrika wa vulavula. Namuntlha loko ku ri tani ku ri Ravuntlhanu ku ri siku ra 14 ra n'hweti leya Mhawuri lembe ra 2026 swa vula ntsena ku van'wani va horile se leswi van'wani va nga hola a swi koteki ku ni ri la ku tirheni munhu wa hindza ku tani ni kha ni swi twa ku horile a nga vuli nchumu a swi koteki se van'wani va horile namuntlha se ha khensa Xikwembu loko va kha va hinda hikwala swi vula ku namuntlha hi ta dyela hi ndlela yaleyo seke timhaka ti fambisa ku yini namuntlha timhaka ti famba hi ndlela leyi namuntlha endzhaku loko hi swi vonile ku ka masiku yambirhi laha nga hundza a mi kotanga ku kuma nkarhi wa ku va ma hoxa xandla ka nongonoko lowu hi ku anakeni nongonoko lowu wa n'wina hi teka xiboho xa ku ri sweswiwani namuntlha hi ta va hi kha hi twa n'wina ku hi tihi timhaka leti nga rhanga mahlweni mi lava ku vulavula hi toho eka tindhawu ta n'wina hi ku hambanahambana ka toho hi ndlela yaleyo tlhandla kambirhi mi ta va mi swi vonile le ka Matlanga Commission ku ri n'wamabindzu wa le Northwest a nga kotanga ku fika swi nga leswi va teka xiboho xa ku va ta hetelela va n'wi pfulela nandzu ehenhleni ka ku ka nga kotanga ku fika a ta kota ku kamberiwa hi madokodela lama ma nga na ku tirhisana na commission ya Matlanga. Xana swi nga swi vula yini leswi ke hi ku loko mi ta tsundzuka ku simekiwa ka commission leyi ntsena a swo vula ku ku ta fanele ku lavisisiwa loko ku ri na ku nghenelela ka swigevenga eka mintirho na matirhelo ya maphorisa hi ndlela yaleyo ntirho lowu kumbe commission leyi yi simekiwe hi president swi vula ku loko munhu a tsanga commission leyi i le ku tsan'weni ka president wa tiko ra Afrika-Dzonga ma yi vona mhaka ko se hi la ku ta twa n'we ku n'we yini eka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 ku na muyingiseri wun'wana ni nga rindzela ku a hi nghena la ka nongonoko wa lowu i vulavule hi timhaka ni te ri fonela ka radio a ni fonela ni ri kaya a vulavula hi timhaka ta ku i vilerisiwa hi ku ku na vanhu lava loko loko se va ri vadyuhari loko va ya a swibedhlele a va ha admitiwi vo chuchiwa na hambi va nga holangi. Xana swi nga va swi vula yini sweswo swi nga va swi vula ku lomu swibedhlele a ma ha va lava koko wa hinaki kumbe ku na malembe yo karhi lama se mi fanele ku mi hi byela ku a va laveki vakokwana hi ta vhe hi swi tiva ku hayikho loko mi ze mi fika 70 mi nga hayi xibedhlele ku ve ri va chuchiwa vanhu lava no ve ri yini va chuchiwa ku ve no hlakarhela kumbe ku hola va nga holangi. I tin'wana wa miyingiserise loko kuma nkarhi ni tshemba ta nghena hi kota ku twa timhaka ta yena na va ndyangu leti ta twa ku va angula va ku yini loko ku ri ku va ndyangu va angula hi ndlela iyo yeleyo a hi ku timingisi ra mina nomboro i 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM ntero u tlhe u kandziyisa rito ka 065 a Giyani nakona ka titimela sweswi ni nga vula ku ntani ya twa ku kunjani ka titimela mara ko titimela lava kumbexani va ti tshamela ka kwala ina vo ta hi ku famba a swi twa ka hisa la a swi twa ka hisa kambe loko ni ku voni mbale jesi ni swi teka ku okay i wa kwala se i tolovele ku loko ko tshika ku va na swipapani nyana hileswaku se ka titimela la Giyani hi ndlela yoyoleyo 0860002543 ntarteka riqingho rero andaka leswi n'hweti leyi i n'hweti ya vavasati va xiviri i vavasati lava kondletelaka ku cinca wansati wa xiviri Viva wansati Munghana Lonene FM u ri n'hweti ya vavasati leyinene hlayisekani Munghana Lonene FM makomba ndlela. sweswo miyingisera Munghana Lonene FM nomboro i 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela loko ni ka ni kula mi a ni tiva vaongori va tirha dyambu hinkwaro 7 to 7 mara no hlomala ku van'wana ve va chayisile va tirha na nhlekani njhani a hi sweswo swo leti layini leswibedhlele vanhu vo lo yima va voxe ku hava munhu loyi a nga le ku va tlhogomeleni hayi amukeleni n'wana miyingiseri loyi ta va xitlhangoma nhlekani aye boti minjhani Pfukile njhani? hi pfukile papa khensa swinene mi bela riqingho minini n'wina Hawa mina na mi twa leyi mi vulaka sweswele mi ta ku yi vulavula ya swibedhlele swa ku ri yini vachayini va endla yini mina leyi ni lava ku yi vula leyi ni nga hlangana na yona
ku nyamalala ka file ya mina a xibedhlele so leswi na mina swi nyika ku ro cause ni ku twisisa ku ri wa xibedhlele ni ri na problem yo karhi va ta ni byela ku nyamalele file ya mina loko ni tsandzeka ku kuma file ya mina na sweswi loko ku kuma maka file mina yi nga nyamalala xisa ku ri tifile ti nyamalala ximanjhani xibedhlele na mito mani na swi tivi phela se n'wina ni vutisa swivutiso mali hleketa ku mi le ku tiseni tlhelo rin'wana hi le ku vulavuleni la phela n'wana mi le ku vulavuleni mi vutisa swivutiso mi ni ta hlamula ni ku yini buti tlhelo rin'wana mina leri ni ri vonaka ku va nga ri ku tirheni vanhu lava aya ni vona nga vona ku ku etleka mkhola mina ni swi vonisa ku yisona cause mina a ni twisisi va tirha va le ku tirheni mara va le ku holeteleni ka timali ta mfumo vanhu lava se n'wina mi le ka tlhelo leriya ro vatirhi a ve le ku tirheni ve le ku holeni timali ta mfumo ya va hola mala vo dya va lo tshama va ma kuma swo pfini na mitwa bota ni tivi ku nga kha ku endleka yini kumbexana ku na xiphiqo xa vuhlanganisi lexi xi nga va ku xi ri koho ka tlhelo rero mi nga ka rona kambe hambiswiritano 0860 002543 nongona ku eafrika wa vulavula hi ti ri namuntlha hi ku haxela wona twihiri laha a giyani hi le masingita mall eka nhlekani lowu a hi amukeleni n'wana mi yingiseri loyi nhlekani papa mina mi njhani mpfukile hi pfukile hi nga vona bot pfukile va lava timovha leti yisa botpet a va wisi ku herisa exit ya patu a va dimi loko va hlangana munhu ene movha yi layi tipatu hinkwaro loko i hlangana wa timovha leti a va dimi botpet i kuma yi layi tindhawu liya hinkwayo we wo famba swikorokoro a wa ha voni le patwini se nongonoko wu yingisela vanhu vo tala ngo hi kombela ku loko va kha va swi twa a va dimi ene na lomuya timovha ti nga pfumeli ku overtake va nga overtake ku va karhala ku loyisiwa va hahana vanhu va ndla ti-exit ya patu va ta kota ku va loyi va hahana se ve le ku hi tweni nongonoko wu twi vanhu vo tala ngopfu a va dimi loko hi hlangana wona mapatwini namona a va dimi a wa timovha leti makwa a swi katsani na ku kumbexani n'wina mahlo ma va ma nga ha voni kahle se loko ri ku mahlo ma nga ha voni kahle a swi anci mi wisa ku famba vusiku leswaku va ka dima i yin'wani kambe loko ri ku mahlo a ma ndli swona vakwana mi famba kwala patwini mi vuya kwala mi famba kwala patwini mi kha mi languta ku hambi loko se va twa chayoni hambi loko swi ye yini mi n'wi vona movha wa vona ku movha ka se ti hlangana hambi wo ka ku a wu dimi timovha impela ni ntumbuluko wa koho i ku loko ku ze ku humelela yin'wana mi fanele mi famba hi dim light a mi hlambafamba a scrap yard ani mi ya languta timovha leti nga ta ti-exit yi ndla njhani exit movha mi kuma ya ha rintshwa i mhaka ya yini timovha letiya a va pfumeli ku movha loko vo languta yi ri ya model wa khale yi famba phambili ka vona ku ri ku loyi a nga le phambili wa swi vona ku na movha kumbe ku na teretere la phambili ni vona n'wana a kha va overtake va tlumba galiyoni ya indicate yi la ku jikela xibulana loyi a ta ku handla ku overtake a ba galiyoni liya se ni ri a va dimi va ta kota ku wisisa va hahani ku vulavuloyi ku vana va ngheni minkosini ku vulavuloyi ku ri ku munhu o ka a nga dimi tlumbana to timovha la patwini la hlayisekani botset makowani hlayisekani na n'wina inkomo i mhaka yin'wana leyi a taku na yona nkulukumba luya ngopfungopfu yaleyo ya ku ya vutihlamuleri bya hina tanihi vachayeri la magondzweni ya na ku a swi bihi ku va ku ri na movha mahlweni ka wehe a swi bihi se hi nga sindzisi ku hi ta fanele hi ya hunda na hambi swi nga fanelangi a hi amukeleni n'wana mi yingiserile nhlekani hi ma amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani na swi twa ku na munhu kambe a nga le ku a nga twali a lava ku vulavula kambe hambiswiritano hi ma amukerile laha ka Munghana Lonene FM nhlekani inhlekani muhashi na vayingiseli va Munghana Lonene aye but mi pfukile muhashi hi pfukile hi ngo vona but hayi hi pfukile
hambi se akungena mina ngamnika mkhameko wakhe amamkela okay nankomo but inkomo ku kuma nkarhi lowani hi ta hindzisa swivilelo leswi hi hlanganaka na swona lawani handle ngopfungopfu namuntlha hi kha hi languta a swibedhlele swa hina botpet hi na ti-case leti ti humelelaka masiku lamawani vakhegulu na vakhalabya a va ha swi lavi ku ya aswibedhlele a hi ti vutisa ku i yini kasi loko va ku va ta fika va ni hetisa i betere ni tshama kwala kaya ni lova ni ri kwala kaya mara se ni swi nga ku swi cincile hi mhaka ya ku vakhalabyi na vakhegulu kumbe loko munhu a kha a vabya ngopfu a ya aswibedhlele a va ha wu lavi ni ta nyika case leyi mina ni nga hlangana na yona ya ku hi fambise mutswari wa hina kalembe leri nga a fika a admitiwa ti lo tshama masiku mambirhi ntsena na vayingiseli va chuchiwa va tlherisela kaya xo sungula a mi byeriwi ku va njhani kumbe hi vona yi kumbe hi swimise ti-test hi ni ti-test leti hi nga ti vona hi vona leswiwani kumbe mithebolo kumbe va karatiwa hi yini hi langutisa hi kuma ku vanhu va discharge munhu a nga ri kahle a ri hi ndlela leyi a nga ta hi yona kumbexani se swi hindza kwalaho laha a nga fikisa vona loko a ta xibedhlele xo sungula a va mi byeli nchumu a va mi update n'wina family ku va ndyangu ku hi vona leswi na leswi na leswi kodwa va mi discharge va loko munhu mi nghena hi nkarhi wo languta vavabyi exibedhlele vo kuma ku tsala ku ve ri va discharge-wile munhu loyi a nga swi koti na se swa hi kombeta ku ku na policy leyi yi nga kona masiku lamani ku vanhu a va ha hlanganisiwi exibedhlele a va ha admitiwi loko munhu a ta kha a vabya mo n'wi teka mara 2 days down the line tlherisela na kaya munhu a loyi a lebile kaya mina a hi n'wi lava xibedhlele kasi se xibedhlele a ku nga ri ku kumbexani va kume ku hawa xiyimo xa voho xa antswa kumbexani xi le ku antsweni kambe n'wina tani hi varhandziwa a mi koti ku swi vona ku swi le ku antsweni kambe hi xidokodela va swi vona ku hayi se xiyimo xa antswa hayi a swi nga ri swona botpet ma vona kama n'wanyani na hambi hi nga dyondzelangi dokodela ha swi langutisa swilo loko ni mi nyika leyi ya ka hina case i ku va fike va tshama 2 days ya vunharhu va humesiwa va fika va nga ri ku antsweni va fami va nga ri ku antsweni hi kha hi va tlherisela ka xin'wana xibedhlele hi va susila elima sweswa ni to vula xibedhlele ku i elima hospital leyi nga va susa ka yona loko va susa ka yona va ya tshama 2 days ntsena a kaya loko va tshama 2 days a kaya hi va yisa a Chilizini hi laha hi nga fika mukhegulu hi lahlekeriwa hi vona a Chilizini 3 days down there se okay loko mi va yisa Xilizini va tshama masiku mangani Xilizini va fike va tshama masiku manharhu se loko mi fika Xilizini a va vulangi nchumu sweswo swa ku he kumbexani no va tshamani na vona kaya hayi ku xiyimo lexi xi nge lawuleki kumbe hayi hikokwalaho ka yini mi hlwerile vete yini Xilizini a Xilizini website nakona ku za hi va yisa Xilizini hi lo za hi vitana ambulance nakona a hi vitanangi leyi ya government hi lo za hi ti boha hi vitana leyi ya private ya va teka yi va yisa a Xilizini hikwalaho va nga fika va endla leswa ti-test va ku va cheka ti-test na yina hinkwaswo va va nghenisa sweswo swo hefemula mara hi ti-13 a ku ri Mugqivela hi laha mukhegulu va nga fika va hi siya kona mara xilo lexi nga kona hi loko hi tlhelela elima ya vutisa ku kasi loko mi release mukhegulu lawani mi va discharge hi loko mi vone yini loko va te lawani hina hi voni va nga ri kahle hi loko sweswiwani se ku talowa quality very quality assurance a ku hayi mani yavo yi kombela ku khomeriwa a mi byeriwa nchumu ni ku a byeriwa nchumu vo loko va discharge va fambisiwa sweswo mukhegulu sweswiwani ku ta chief executive officer i ri na ta langutisa hi kombela ku khomeriwa swilo swin'wana botpet loko se hi ya swi langutisisa lahaya hi ye ya kuma ku a hi hina ntsene
and it can never be a unique case. A hi hina ntsena I vo tala vanhu lava rilaka hi laha xibedhlele a Elim ku vanhu va fika laya va dischargiwa va nga holanga va tlheleke leswaku a va hi lovele a va va famba va lovela ka se loko sweswi va ku va kombela ku khomeriwa ka yini ku mutswari wa n'wi fambini hi leswi mina ni nga vutisa swona ku a ni swi tivi ku mi lava yini ku ni bele ni va byela ku sweswiwani ni busy na ku mina ni fanele ni lahla mutswari sweswi swa n'wina ni nge swi koti ku ni rhumeli email ka vona va lava va kwala Elima ni copy na va ri malowa muvulavuri wa health la Limpopo a ni kha ni hleketa xivongo xa yena I tatana Xikwambani Xikwambani ni va kopile a va kamlangu vona ka ti-email letiya maswona mara lowu nga CEO I lo ndlela ni byela ku hayi na ta langutisa mara hi kombela mi khomela hi ndlela leswi nga mara a hi mina ntsena hi mhaka ku mina ni lo tlakuka ni yima ni vutisa ku I yini leswi mi swi endlaka swa endliwa na hi health chart ku mi hlamusela mi hlanganisa munhu mi admita munhu mi cheka mi rana ti-test loko mi heta ku rana ti-test va ndyangu loko va fika ni nga va koti ku va briefa ku ntshegulo hi vona va karatiwa hi leswi na leswi kumbe leswi swi ta koteka leswi swi nge koteki na ku kuze hi va chucha n'we mi kha mi vona na ku kuze hi va chucha n'we mi kha mi vona ngeti a va lunghelangi ku hi va chucha I mhaka ya leswi na leswiya se va kombela ku khomeriwa ku vona a va swi endlanga swilo leswiya standard thing ku va loko munhu a fika mi n'wi hlamusela ku munhu loyi I karatiwa hi yini hi ta endla yini ku fana na ku va ta endla procedure ya operation va mi tsarisa hansi va mi hlamusela ku endla operation I mbana nga ta n'wi sayinela swi standard leswiya hinkwaswo mara se loko ya langutisa botpet mi ta va ta van'wana loko va nghena lawani vatswari na lava nga lahlekeriwa hi vatswari va vona va ta mi byela ku a Elima ka ha ri Elima liya ya khale a ka ha ri na munhu loyi a tirhaka a tiyimiserile laya ku hite sweswi kahlekahle loko u yisa munhu laya I fanele va I ri na munhu loyi I n'wi tivaka ku ku na xaka ra mina I ya ni chekela Mkhebule le awadini ya le Gazankulu kumbe ya le Vandezia sweswiya mi fonela munhu loyi a mi cheka ku munhu murhandziwa wa n'wina I njhani because lava n'wanyana lava va tirhaka laya a ka ha va na munhu loyi a chekaka swilo leswiya a ka ha ri calling nursing a ka ha ri calling dokodela I timhaka to hi langutisa swikhwama swa hina ntsena vutomi bya vanhu lebyi fanele nga bya laha xibedhlele bya ponisiwa a bya ha ponisiwi kona hi laha ku mi kuma ku va khalabye na vakhegulu va vula ku hina loko mi nga ni yisa xibedhlele ku yisa ka dokodela va ka dokodela va pfuka va fuma tiphilisi teto kumbe va nga tlheli mara lava nga ta va tlela laya va swi tiva ku ve nge huli kumbe loko va fika laha va fika va kholerisa sweswi van'wana va kholerisa ku swona na ku fana na hina va fika va tlha va jika va tlherisela makaya ku n'wina famba ni munhu wa n'wina a lovela kaya kahle ka ha ri ku lova ve ri famba ya fela kaya ma nga ta hi karhata lawana xibedhlele so swilo swin'wana botpete swi le ku karhateni ngopfu hi mhaka ku hina vakhegulu hina varhandziwa va hina vakulukumba lava vabyaka na vakhalabye na van'wanyana va lava va kumakuma ku pfuneka exibedhlele mara a ka ha ri kona laha ku pfunekaka vanhu hi ndhawu yin'wanyana leyi ve nge loko mi fika laya va mi vona jikani mi tlhelela kaya mi ya fela kaya so swilo leswiwani hi fanele hi swi langutisa hi swi expose swi tiveka ku a ka ha ri na chief executive officer exibedhlele ku na chief neglecting officer hi ku chief executive officer loko a ri kona I fanele va a cheka vanhu lava hinkwavo assurance va ku fanele va ku va na ti-meeting botpet ku na swin'wana va nge SOP standard operating procedures I fanele va aka tiva ku nyamuta loko ni nghena ka vhiki leriwani ka n'hweti leyiwani fanele va ni fikeleli sweswingani loko swi koteka hi fanele ku va hi lulamisa vanhu vangani hi fanele ku va se ko va xibedhlele swo nga ku tliliniki swo loko n'wina mi lava fa mi nyika bandage va mi bandisa mithelo leswo va ta ponisa vutomi bya vanhu a swi vonisi swona nemetweni mingiseni kheseni swinene tlhelo leri mi nga ta na rona mani hi twa ku lava van'wana va swi tiva swilo leswiwani kumbe mi yo va na badi swi humelela n'wina ntsena ke nako va ndyawulo loko va ri na xiyimo xo hlamula na vo va ta hlamula hi ndlela leyi ni kheseli tlhelo rero mingiseri wa mina hafu kupela awara ya 12 na n'wana ku ya Afrika wa vulavula hi tweni ni ku mahungu emisava ya awara ya n'we ta emisekweni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vunyameli etlhelo ro karhi
khensile khalanga kuseriwa nkarhi eka muyingiseri enhlekani khoto ya vumbiwa yi ahlule yi nga yimi na khampani ya Shell ntshamo wa Fadel Adams wu hundziseriwe emahlweni hi khoto vachayeri va tilori va ta kombisa ku vilela etikweni hinkwaro mahungu xitalo hi awara yan'we Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM koma ndlela tani sweswi hi nga mi byela mingisero mina ku ri namuntlha hi lava ku ri nkarhi lowu hi nga mi teka na wona la vikini mi nga kumi nkarhi wa ku va ma hoxa xandla timhaka ti tele leti hi nga vulavula hi toho la vikini na swoho ta ya mahlweni hi ndlela yeleyo a ni kha ni yingisela holobye wa timhaka ta matiko mambe wa tiko ra Zimbabwe aku hi van'we hina tanihi maAfrika se hi fanele hi hlayisana hi fanele hi hlayisana ntiyiso kambe mi nga onhi tiko ra n'wina mi ku hi fanele hi hlayisana hikuva vanhu va ka va famba va ya tikweni rin'wana kambe hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka boss aye usukile baba hi pfukele hi nga vona usukile ni khumbe ile ya ku ri vakhegulu va discharge vakhegulu ntsena baba mina ni na n'wana sweswiwani a bubaku a kaya i suke hi milenge ya yena a vona a vulavula a xibedhlele a ka xibedhlele xi nga ya ka xona va n'wi transfera ka xibedhlele xin'wana va n'wi endla operation va n'wi pfula nhloko i vuyile n'wana mina a nga ha vulavula a nga voni a nga ha fambi i vuye hi wheelchair sweswi ni vulavulaka na n'wina i badlamile i le kaya mani twa khalanga ni mi yingiserile kambe xivutiso ku ta va ku swilo leswi hinkwaswo loko swi ka swi endleka a va ku endleka yini ka n'wana wa n'wina n'wana mina i suke va ku i na brain tumor mara a famba milenge ya yena ivi loko a xibedhlele a mukopana ke ri a mukopani va n'wi transfera a Anderson a Polokwane ya a Polokwane va n'wi endla operation ro sungula ivi a vuya n'wana mina ingaku i ta swi ta va swona mara a va n'wi vekele date ya before Christmas n'wana ku hinta before Christmas va ku i fana va ri ku na muchini a fana a ya hiseleriwa xi leswaku xi nga ha vi kona la nhlokweni ya yena loko ya fika Christmas va postpone nkarhi luwa va ku ne hi ta swi vona hi January sweswiwani vanhu va chayisile he vanhu nkarhi walowu ta fika n'wana mina a hlangahlangana a ruseriwa xibedhlele a transferiwa kambe a xibedhlele a pfuriwa futhi nhloko ra vumbirhi sweswi a nga vuya n'wana mina a nga ha vulavuli a nga ha voni a nga fambi ene na tindleve ta yena ku a ku ri beni le ntirhweni i na manu wa kwele kaya sweswi va ri loko va karhi va vulavula na tindleve na tona se ta famba i vuye hi wheelchair n'wana mina mara i ye xibedhlele a famba hi milenge ya yena ene a va lavi ku ri loko i ni vusa loyi wa halawani loko ni vusa lava hala loko nakati ku endleka hi n'wana mina va ri ne fambe ya ku tshama le Polokwane ve le Polokwane va ri fambe ya ku tshama le Mukopani he vanhu sweswi mi yime loko ni lo khumba ile ya ku ri mi vulavula hi yona vakhegulu va he vanhu sweswi mi yime loko ni lo khumba ile ya ku ri mi vulavula hi yona vakhegulu ni ri mune timinete ku nga si ba awara yan'we na n'wana ku ya Afrika wa vulavula laha le ka Munghana Lonene FM komba ndlela ya ku timikiseriwa mina ku timhaka leti nga na tona ti ri yini timhaka tingani kwala u nga kona tshemba vandlawulo va kha va yi yingisela na n'we mi tiva ku swo tiva hi byeleni ku loko va kha va hlangana xiyimo xa muxaka lowu bava va fanele va endla yini va pfuneka kwihi va ndyangu lowuwani ka xiyimo lexiwani hi ndlela yeleyo ke a ni nga swi tivi ku loko hi kha hi vulavula hi nhlokomhaka leyi yi ta hetelela yi fika laha a ni nga swi tivi kambe a hi tekeni un'wana mingiseri nhlekani hello aye papa njhani hi pfukeli papa minjhani n'wena pfukele gogo hi ku komisa ku ni ntirhweni mi ni ta vulavulele swibedhlele mara mi nga ku hi ku komisa hi ku mi le ntirhweni phela yena a hi yini hi nga mi fonela a ni yin'we mi nga fona ya a swi ngheni sweswo n'we mi nga hi fonela vulavulani leswi mi nga tala ku n'wina ma lehisa mani nghena makeni inkowu
swibedhlele i ntiyiso a va tirhi me ni ta vulavula hi mhaka mutswari wa mina I was 87 years old a admitiwa Khensani a ni kusuka Khensani loko hi ya swi vona ku leswi humelelaka la Khensani a va tirhi vo tshama va busy ti WhatsApp na ti TikTok loko ni ya nghena ka wadi leyi a va ri ka yona a va ri na mun'wana mukhalabye ni kume i chayini a hundzile emisaveni hala tlhelo ka hi ku ri na xikhaphani lexi xa ku chela mukapu mfana loyi a ta ku kambeleni a za a fika laha kuma ku mukhalabye wa yo tlela kwala va ka hina va nga koti ku swi vona kahle ku humelela yini va vabya ngopfu loko iya va hundziseriwa a Letaba lava nga fika switsandza last year hi 24 December but la a va tsakile ku a va hlamusela va ku service yala a yi fana haleni levo tshama va ku tekela nhlokweni loko ku kuna un'wana wa ka n'wi va n'wi tiva ku lonkulu ni swi vone mhaka leyi wa ku ve ku ta n'wana wa ka hina lonkulu va n'wi chavaka va n'wi tivaka lava nga sungula ku tekela mukhalabye enhlokweni a handle ka swona na loko iya vutisa ku problem i ncini va nge ku byeli va ta ku byela ku doctor wata hinkwenu yima doctor ata email address a ni tikumangi a va tirhi me ni vulavula hi Khensani vo ka va nga tirhi hi mhaka ya ku a ku ri mukhalabye hi ku vona ka n'wina kumbe vo ka va nga tirhi hi ntumbuluko wa vona ku ya hi n'wina ngopfungopfu ka vanhu lavakulu ku ni langutisi ku a ni suka laha ni nga kona ni kota ku enhla ni ya Giyani ni ku hala Polokwane ni tirhela kona mara ni suka ni ya Giyani ni ya na kota ku cheka mukhalabye and then loko va transfera a va nge vufoneli va mi byela loko ni fika le ni kume ku a va kona va kwa va transferini va yi a Letaba mara tinomboro va teka a va foni va mi byela na loko munhu a hundze emisaveni a va mi byeli vo miyela va ku wini a Khensani a ku tirhiwi buti a ni rivali ni yo twa nemetwe buti nemetwe i makumembirhi timinete ku nga si ba awara ya khumembirhi ya 13 nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni vula ku vele ku tirheni van'wana kwala se swa vava loko va ri ku tirheni ngomu ku a va tirhi mungova hi yo mhaka ni khani ku mhakankulu ku nga vi ku va kwiha vatirhi hi byeleni swiyimo leswi mi hlanganaka na swona ku na vanhu lava yaka va ya tirha laha va tirha hi ku hiteka na ku tiyimisela se swi nge koteki ku hi fika hi penda xibedhlele hinkwaswo hikuva vatirhi hi mhaka ku n'we mi hlangana na xiyimo kambe n'wina hi hlamuseleni xiyimo lexi n'we mi nga hlangana na xona ma mhaka ko ta swi teka ku ya mahlweni andla ka mahungu ka mavhengele lama ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka Clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga se hela 24 awara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS-a Munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo Cheda ukahle awuyitivi imina due ini mina due yini pfune high blood chukele loko mani va ri le marhambo milenge yo pfimba hey ngamu loko a vona n'weti se i nga hunguta ku khohlola loko hey swi ni pfunile kamareni mukhuhlwana ku ri yini se yi kumeka kwini mfo eka tifamasi hinkwato fona 072-738-8244 kumbe 076-716-3728 kumbe nyunga malembe hinkwawo vanhu va karhi va pfuneka hi imina due mfo u ni pfunile man imina due tshama u hanyile xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM nangona ku Africa wa vulavula ekhumenkaye timinete hi seba awara yan'we mahungu ya misava na mani Nkosi na Chauke kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku tisela wona kusuka la studio 1 ile Masingita Mall eGiyani hila inga ko ku mphesa ku yo hala na hala kambe lani va vona ku ngopfu la i vaongori ni vona vaongori hi vona va vona ku hala na hala ku ti 15 na mutati vulavula na vona ani na mutati 14 tati 15 ebe n'we mitlhemba nghenelela moyeni mo kwa vatirhi va ri ku tirheni vanhu se mi nga va kumbexana mi lo hlangana na swiyimo ku fana na leswi un'wana miyingiseri kha kombisa kumbe vayingiseri lava nharhu va nga kombisa mina leswi xani va ku tlula na mpimo hi leswi swa ku mi ni vekela siku ivi mi ri hundzisela mahlweni ivi ri ya khumba rihanyo ra mina sweswo hi swo ni nga swi twisisiki ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo
aya amkeleni n'wana mingiselelo nhlekani Inkonzo bota njani? bota mina ngina minjani Kona angikombela kuhambana ngina na le ya swibedhlele mani seyizanyana yin'wana ni nga yi vona kwala xikarhi ka vhiki ya laha dorobeni ra Polokwane a ni khensa ngopfu pfhumba leri a ri nga za ri va kona ra ku fambisa lava makwerhu wa hina va kuma matiko ya le handle va pfumala maphepha both festival va ntiso van'waswimawusa lava va tele laha dorobeni a ku ri van'wani va kona ku telinyela ngopfu lava huma matiko ya le handle lava teke tindhawu both tindhawu va xavisa tiveji lavo lukamiseti botcat ni vone ku hambana kun'wana kukulu ngopfu a ni famba xirhele lexiya xa market ya botcat ni vone ku hambana loko ni karhi ni hundza laha ni twa se ku vulavuriwa language ya le kaya yini hinkwaswo loko ni vutisa kahle miyima laha ni ku kasi laha tindzekeni va ku hayi wa pfhumba leri a ri tirhini lava va ha ri kona loko na ha tshama laha kwalano ku na xirata xin'wana xa ku nghena kwala a dorobeni xi fika hala xixi va ni nge vuli mavito ya tishopo ku na laha va xavisa tiveji na ti-fruits laha but i vanhu va la kaya ti-opportunity ku mina ku vulavula ntiso na ku vona ku cinca ka loko fambisiwe vanhu lava huma matiko ya le handle va pfumala maphepha leswaku ku na vanhu lava va le kaya na vo se ve le ku vuyeriweni hi ku ya hi n'wena bothata va le ku vuyeriweni because ma ri vona doroba ri tele a va pfumala space leswiya swa ku va ri vanhu va le kaya va loloha va lava ku tirha va lava ku xavisa a hi swona a va phangeli tindhawu ti ri occupied swilo leswiya swi ni tsakise ngopfu bothata na loko nomu famba laha mina ni xava laha ni swi twisisa ku ni sapota munhu un'wana wa la kaya laha kwazulu kantongo ka yena mina a ni lava ku vona a ni no hlaya ku hlamusela ku mina ku cinca kumbe different ku va ku boye pfhumba leri a ni ku voneki kambe van'wani va vula ku ve le ku vuyeni katsongo mi lava ku swi ndlisa ku yini va nga ha vuyi kumbe loko va ri na maphepha va vuya bothata loko va ri na maphepha hi nge swi aleli loko munhu a endle maphepha a vuya hi nge n'wi aleli i nawu wa tiko walowo hambi wo ya kwini nge swi aleli swi i nawu wa tiko walowo ende ku ya mina ni se swi vona kahle kumbexani va nga va ri ku vuyeni ndlela le but nawu wa tiko i nawu wa tiko loko munhu wa endla maphepha ku a vuya u ta ala kwini na mi twile bota mina cancer 9 cancer li tlhela rero mi nga ta na rona loko va ha vulavula hi Polokwane a Polokwane leswi swa ku i kuma ndhawu ti tlelela ka ha ri hava sweswi loko tlela ta wa pfuxiwa a ni vona sweswo fike tindlalela kun'wana na kun'wana tlela swa ha ndliwi Polokwane sweswo swilo leswiwani van'wani ve ri a swi fane swi ndliwe khale loko kwele khale na khale a swi nga pfumeleriwi anageni kambe a swi ndliwangi se xivutiso ku ta va ku loko ze swi nga ndliwangi i ku ri mhaka ya yini maka kona i kume mintlhanu timinete a yi se ba awara ya n'we mahungu ya misava i ra vuntlhanu namuntlha hi lava ku ta twa na n'we kona mi nga kona 0860002543 nakona ko i Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nhlekani mpfukile baba mamkeredi hi pfukile papa minjhani n'we hi pfukile la nghena ka ya swibedhlele inkombo then kuna mayivona a khensani kuna mukhegula van'wani va ka bode va ze va lovela ndzeni ka bava mati va chela mati a ilivi ku chela mukhegula van'wani na vona maswo loko munhu a nga voni a vona switsongo a ri ka iward loko a fika pfulela mati i mukhegula phela nge swi voni no ku vona na a nga le ku voneni kahle kasi va pfulela ka lamo hisi tinesa va kona kusuhani va le deskini mukhegula sala bubari yexe mantisisa ba khalanga ne le ya khensani emkhegula va ka bode va ka John Thabambele va lovele matini mara ku ndiwa nchumu hi swona na va lava a va ri na a va fanele va vutihlamuleri a va byarisiwana lele elemi loyi a fanele a byarisiwa vutihlamuleri i sesungwanyana we le ka magoha we le Tiyani so swi ta njhani ka mfumo i kuma munhu lovela hi vana swi nga endleka mi kuma ku switori swa ku lovela hi vana nga ri ku pfuniweni kumbe fikiwa ku vusopfa bya vaongori
swi tele ka swibedhlele swo tala ku va ka ni rahile ku vulavuleni vo tala va nge koti ku vulavula hi swona leyiwani ya bava lava nga vulavula swa brain tumor ni hanyini na munhu wa brain tumor ni vula ku ri mani ntsongo brain tumor loko i va na swi vula ku na system ya wena byongweni kumbexani ku na swin'wana ku nukanyana switsongo munhu wa brain tumor ba Patrick a nga mi xeweta ka 4 a ku mi dyana ka ba khalanga after 5 minutes mi pfukini ka ba khalanga wa rivala ne a nga sweka ka nharhu nhloko ba khetha yi operative ku vulavula mpesi nhloko yo rhungiwa loko yi ri na problem loko va operate nhloko va ku dlaya because ku toucha ti-nerves ta nhloko ku toucha na switsongo ku onheka swo tala ngopfu hi nga va na epilepsy kona n'wana va n'wi operate because a ri na problem ya matihlo va n'wi operate nhloko va ku ti-nerves ta yena ti na problem optic nerve yi na problem swo taniya sweswiwani na vabyo hi mhaka ku va n'wi operate nhloko ma swi vona ku se hi na davu va ku nghenisele vuvabyi byin'wana ma swi twisisa ni Mativa lexi xi ni ku hluphaku i ku n'wina mi swi vulavula hi tihlo rihi hi ku mi na vutivi ka swona kumbe hi ku mi swi vulavula hi ku hleketelela hi ku na vanhu lava va nga famba ti-operation toleto ta ti-brain tumor va hola va tlhela va va kahle se swi nge vuleki ku mi nge swi vuli n'wina mi ku hi mhaka ku van'wana loko va ndla ti-operation letiya ti va tsandzini swi vula ku a swi ndliwi hi yo mhaka ni mi vutisa ku n'wina mi swi vulavula hi tihlo ra ku mi na vutivi hi tlhelo ra timhaka ta swa rihanyo kumbe mo va ku swi hleketeleleni ni na vutivi hi lava swi nga va humelelela that's why loko ni hanye mantsongo wa mina va ri na brain tumor a va zangi va vulavula leswi va nga swi vulavula xibedhlele va ku va hi va operate nhloko ma swi to loko va ku i risk ka yi operate swi le ka n'wina ku mi ri yini kambe risk phela risk a yo vula ku a swi ndleki risk yo vula ku swi nga endleka swin'wana swi nga fambi kahle kumbe swi famba kahle a swo vula ku hinkwaswo swo vhe swi nga fambi kahle se swo fana swa i nga languteli ku ta va na swa kahle langutela swo biha kumbe swa kahle se loko va na swo biha a yi nandzi ngopfu madokodela ka swin'wana mo ni yi languta ku hi tetreme imanitwa van'wana 0860002543 va ri loko i kha hi vulavula ku vulavula ka vula i xongela n'wini kambe loko i kha hi vulavula a hi vulavuleni hi kha hi tsundzuka ku na kun'wana hi ngo vulavula ku ri tinomboro kasi ku na kun'wana hi nga ta vulavula ku ri vutomi ku ri swilo swa ni ta swi vekisa ku yini ku ri swilo leswi swi nge le ku humeleleni ka vanhu ma swi vona se hi fanele hi va na ntwela vusiwana loko hi vulavula hi nga vulavuli njhe ku hi twala nga ri hu ti vulavulela hi fanele hi swi twisisa ku hi vulavula hi vanhu laha ma swi twisisa swilo leswi ni vulaka swona loko munhu un'wana na un'wana a yisiwa a xibedhlele xibedhlele ku ri na ku i ta hola a ku na munhu loyi a yisiwaka xibedhlele va ka ku yaluya ya ku feni a swona sweswo a swona un'wana na un'wana loko hi yo mhaka va ku loko hi kha hi vulavula ku na munhu loyi a yisiwaka xibedhlele va ka ku yaluya ya ku feni a swona sweswo a swona un'wana na un'wana loko hi yo mhaka va ku loko hi kha hi vulavula ku na muyingiseri un'wana ni vutisa xivutiso tolo ni ta vuya ni mi byela ku hi ta yisa ku yini mahlweni na xona kambe a hi amukeleni un'wana muyingiseri loyi nhleka minjhani Mthundolova hi pfukile minjhani Ndlovu hi pfukile Khalanga ni kombela ku va ni angula ka mhaka leyi ya swibedhlele na ti-challenges leti vakokwani va hina va hlanganaka na tona so a ni kombela ku yi langusa hi matlhelo hinkwawo hi tlhela futhi hi langusa na ti-challenges leti ma-doctor na tinese va hlanganaka na tona leswi zelaka swi lidelaka ku va kokwani va dischargiwa early va nga si hola mi ta tsundzuka Bootpet ku before hi sola ngopfu ma-doctor na tinese a hi languseni ku na swiyimo swin'wana swa ku vakokwana ku va vona va demandaka ti-discharge a swibedhlele ivi hina tanihi vana na vatukulu hi nga swi tivi mi ta tlhela mi tsundzuka ku vakokwana most of the time va na ku sala na vatukulu va rhandza vatukulu va swi kota ku xibedhlele a ku vatukulu va mi va ta sala na mani ndi humeseni ende futhi Bootpet ku tlhela futhi ku va na belief kumbe mentality
leyi vakokwana va believer-ka ku loko a xibedhlele a hanya swi nga endleka voye a nga ha hanyi swi vangiwa ngopfu loko a twa ku mani wa chome yena i lovele xibedhlele swi heta se swi va nyika fiya so a hi swi langutiseni na sweswo ku vakokwani va na ku chava admission va na ku chava xibedhlele mhaka ya sweswo se swa koteka ku Bidpet vakokwani ndzi swi vona ka tindhawu tin'wana vakokwani a holela vusiku hinkwabyo a byela madokita na tinese tinimukiseni kaya ma swi vona and loko se a demanda discharge yaleyo va hetelesa va n'wi discharge hina loko se hi landza kokwani mundzuku a swibedhlele hi n'wi vona a tshetseleka nga tiyelelanga hi ku why mu n'wi humesini na u kuma kokwani hi yena a demanda ka discharge kambe loko ve kokwani wa vula ku mi chucheni swi tsandza ku yi ku va mi byela hina loko hi hita ku kokwani wa n'wina phela i ri n'wi chucha kambe a nga ringanelangi ku a famba phela xiphiqo xi kwala ka ku fana na muyingiseri loyi a nga nghena i kombise timhaka ta ku a va va byeli nchumu hi laha swi fikaka swi vava koko vo tshikiwa va famba swihoxo swi nga va kwala ka communication ku nga vulavurisaniwi mara ka minkarhi ya ku tala hi nga soleni ngopfu madokodela lava dischargeaka na hina hi tlhele hi tisola ku minkarhi ya ku tala a hi vi available ka ku tshega vakokwani wa hina Bidpet mi vula yini mi ku a hi vi kona ku seketela vakokwani wa hina ku na xiyimo xin'wana xa ku kuma ku vakokwani va sala va ri voxe ku makisana na vatukulu va exikolweni vana va vo va tirha joni ku na challenges ta ku fana na tete maswo a swi langutiseni na sweswi matlhelo hinkwawo ku hi nga vheteleni se hi jeketela ngopfu hi sola xibedhlele na hina wa to be blamed hambi hi leswi swiyimo a swi fani case yin'wana na yin'wana na timeriti ta yona a swi le ku faneni ma swi vona so vakokwani xin'wana Bidpet xa phela la a ku mi nga se ta ka xo hetelela phela la mhaka leyi nga sunguriwa hi muyingiseri u ri yena u yise mhani wa yena a xibedhlele kambe loko va chuchiwe a va byeriwangi nchumu loko vona va languta mhana va vone ku heyi mhani wa hina a nge le ka xiyimo xa kahle xa ku a fana a chuchiwa la va hlamarisiwa hi swoswoleswo va nga kumi tinhlamulo endzhaku ka masiku manharhu va ya xibedhlele xin'wana se n'wina leswi mi vulaka swona hi swihi hi la mene n'wina hi nge le ku tlimbaneni kona ku mi vula ku lava a va fane va ndle yini vana va mhani laha ndi vula ku ka xiyimo xa case yaleyo hi nga vula ku ve na communication breakdown mara ka swin'wana swiyimo it's not always swiyimo swihi leswi mi swi tivaka Ndlovu hi ku mi nga vulavuli hi swiyimo swin'wana leswi mi nga swi tiveki ku fana na xiyimo xihi lexi n'we mi xi tivaka lexi ku nga vangiki communication breakdown hi xihi xiyimo xa kona ndi vula ka xiyimo xa ku sweswi Bidpet a ni mi nyika xikombiso mi nga nyiki xikombiso nyika ni xiyimo lexi mi xi tivaka n'wina ma tiva xihi xiyimo lexi a xi vula ku hi nga kombeteli madokodela na vaongori hi tintiho hi mhaka ya lexi xiyimo a ku ri xiyimo lexi nga ke ni xi vona hi loko kokwana a huwelela xibedhlele a la ku humesiwa a ku ni mukiseni kaya a nyika pressure ka tinese na madokodela a mexina ku swifuwo swa me swi ta sala na mani ngadi ya me yi ta sala na mani vatukulu va me va ta sala na mani ku hetela kwala ni tidoctor se ti va ka pressure ti n'wi nyika discharge la nge loko yi demandini so mani la ku tala ka point la ku it's not always the case la hi fanekele hi belema tidoctor ku va ti nyike early discharge na vakokwani va hina va na ku complaina swi lidela kwalani sweswo ni mi twe kahle na sweswi mi nga vula swona kambe xivutiso i ku loko ka xiyimo xikombiso xi mi nga xi nyika ku na loyi a nga bile madokodela endzhaku wa yena kumbe mhana ya yena a va kha va lava ku ya kaya i nga na Bidpet ka case leyiwa se ni vulavula hi ku angarhela hi vuyela la ka hi nga angarheli masitoko loko hi angarhela hi onha yini hi onha rimitsu ra mhaka leyi ku va ku kha ku lava ku fikeleriwa yona kumbe ku lava ku vulavuriwa hi yona mhaka leyi yi nga la tafuleni sweswi yi ri vakoko wa hina loko va ya xibedhlele a va tlhogomeriwi kama un'wana va chuchiwa va nga se ringanela ku va va chuchiwa muyingiseri i tena leswi swi nga humelela se n'we mi ta vulavula hi ku hleketelela se hi yo mhaka minkarhi yo tala loko mi kha mi dyondzisiwa yingiselani Ndlovu loko mi nga mi dyondzisiwa critical thinking na tsaka hi ku n'we mi dyondzeli critical thinking loko mi nga mi dyondzisiwa critical thinking a va mi byela va ku
mi nga tirhisi ti-opinion ti ri ti-facts vulani ku leswiwani no hleketelela vulani ku leswiwani i ti-facts ku fana na bala va vulaku i mintiyiso va vule twi va ku i ntiyiso swi humelele mhana mina n'wina mi swi tivi ku swi humelele mani se loko ku ri ku swi loko n'wina mi nga se swi tiva ku swi humelele mani mina na n'wina sweswi hi nga pfumelelana ku a swi kona ku vanhu va nga fika va kombetela xibedhlele hi tintiwu loko ku ve va kokwa kumbe va mhana va lo fika va kombela ku chuchiwa hi leswi mina nga kona ku mina fact ke mi hava mondla yini mo angarhela mi fambeli ndofu ani nga ha mitwi sena mitwi ingani kufana case leyi wale va nga yi raise ne hambi hola ku va specific ka yona liya ti tele ti-case ta ku fana na yona leti a hi yona ntsena tin'wanyani vo ka vanhu va nga vi na opportunity ya ku va nghena va ti andlala se me a ni believe ku leyiwa yi ta vheta yi va yi pfulele ti-case tin'wana ta ku fana na yona ti vheta ti lunghisiwa na ni mi twa kahle kwalano kambe lexi mina ni nga xi laveki i ku mi fika mi kandziyela case leyi nge le ku vaveni vanhu hi leswi n'wi mi ngo swi hleketelela ma swi vona mi ku phela mi nga blame xibedhlele mi nga blame a ku blamiwi munhu ko vuriwa leswi swi nga endleka a va ngheni tinese na ti-doctor Buchphet va ti vulavulela yaleyo se mi kaya n'wesa mi ni twile ku ni ya kwini namuntlha wena manyini Buchphet keseli ndlovu hlayisekani mani inkomo ndlovu ya cancer fambisa sweswo ndlovu 0860002543 ma vona swi fana na loko munhu a mi fika sweswiwani ma fika hey tinsuna ta hi dlaya laha hi nga kona ivi n'wana ta fika ku hey matsara ku ze ku va ximumu ku tala tinsuna a ma ha languti ku lava va nge tinsuna ta va dlaya swi vanga hi ku laha va nga kona ku na damu laha va nga kona ku na yini a ma ha ri ku swi langutisa sweswi mi swi teka ku hayi mhaka vo ximumu se swi hindzile a hi swona ma vo mhaka kona ina a wu ri n'we henhla ka nhloko ya kumeni mahungu ya misava hi ta vuya yisa mahlweni a hi ta tibulela mina na n'wina yini namuntlha enhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Nkosinathi Chauke mi khensile swinene khalanga ku seriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani hungu leri nga rhanga emahlweni ri vula leswaku khoto ya vumbiwa yo ahlule leswaku khampani ya Shell a yi fanelangi yi ya emahlweni yi cela oyili eribuweni ra le Eastern Cape laha tikweni vuahluri byi tlherisela endzhaku mhaka yo cela oyili endzhaku ka ntlhontlho wa malembe ya ku tala ekhoto laha vaaki na mintlawa ya timfanelo ta mbango a va ri na swivilelo khoto ya vumbiwa yi hundzile vuahluri bya lembe ra 2024 hi khoto leyi hlelaka swiboho swa tikhoto tin'wana leyi a yi seketele tikhampani leti celaka oyili Huvo ya vuchuchisi ya tiko yi vula leswaku swi na nkoka ku va ku endliwa vulavisisi bya xivangelo xa rifu ra Boimati loyi a lwela ntshunxeko kumbe timfanelo ta vaaki hi nkarhi wa mfumo wa tolo wa xihlawuhlawu leswaku ku kumiwa ntiyiso vulavisisi byi sungurile endhawini ya DR eNorthern Cape ku yingiseriwa vumbhoni bya vaaki khale ka varhangeri va vantshwa xikan'we ni bya ndyangu wa yena ku kuma leswi nga humelela loko a hundza emisaveni hi lembe ra 1985 muvulavuleri wa huvo ya vuchuchisi Mujalifa The inquest hearing, which commenced on the 3rd of August in 2026 in DR, have seen the state calling several witnesses, including 2 on the family. The outcome of these proceedings will assist in establishing the truth about what truly happened on that day and whether former members of the South African police may be held responsible. Komishini ya madlanga yi vula leswaku yi ta mangala swihehlo swa vugevenga ehenhla ka n'wamabindzu la Northwest Solomon Karima a languteriwa ku nyika vumbhoni namuntlha kambe a nga yangi eka komishini yi boxe leswaku a yi tekela enhlokweni xiyimo xa yena xa rihanyo kambe a nga landzelelangi swipimelo mutshamaxitulu wa komishini Mbuyiseli Madlanga. The commission is going to set the criminal process in motion. The commission will direct the relevant functionary, and as you anticipated it, Mr. Premhid,
that functionary will be Dr. Vuguza sitting across there, who is the Commission Secretary, and for her to lay a criminal charge, not to make a recommendation, to lay a criminal charge against Mr. Karim. Magqweta ya xirho xa palamende xa vandla ra National Coloured Congress Fadel Adams ya ri ya ta tiyisisa leswaku papila ra yena ra swihehlo ro va ri rhumeriwile ekhoto vhiki leri taka. Nandzu wa yena wu rhurhiseriwile kusuka ekhoto ya magistrate ya Pound Town wu ya ekhoto ya xifundza, naswona u ta tlhelela hi siku ra 10 n'hweti leyi taka. U langutene na milandzu yinharhu ya vukungundzwani na yimbirhi ya ku kavanyeta matirhelo hi xiyenge xa nawu. Swihehlo swi sukela eka swiviko swa leswaku a endzela vahehliwa vambirhi ekhotsweni hi nkarhi wa ku tengisiwa ka vona, kumbe nkarhi lowu ku tengisiwa ka vona a swi ya emahlweni. U khomiwile n'hweti ya Mudyaxihi laha endzhaku a nga ntshunxiwa hi beyili ya ntsengo wa 10 wa magidi ya tirhandi. Ngweta ra yena Devin Moodley u hlamusela. But in addition to that, Your Worship, I'd like to place on record the following. That the state has confirmed to us that the investigation has been completed. That the state has confirmed that disclosure of the docket will be made to us in about a week from today. And we will make the necessary arrangements to obtain full disclosure. In addition to disclosure, a copy of the final charge sheet will be provided to us at the same time that disclosure is made. Nhlangano wa South African Transport and Allied Workers wa SATAW ku komisa wu lemukise leswaku swirho swa wona ku nga vachayeri va tilori swi ta kombisa ku vilela ku nga ri khale etikweni hinkwaro leswi va kona endzhaku ka loko minkanerisano ya muholo yi hakerimitso exikarhi ka nhlangano na vathori. Nhlangano wu lava 9.5 wa tiphesente eka lembe ro sungula, kambe vathori va tshembisa 9.7 eka lembe ro sungula na 9.5 eka lembe ra vumbirhi ni ra vunharhu. Muvulavuleri wa nhlangano Amanda Chmes u hlamusela. We are demanding 7.5% wage increment for the first year, 7% for the second year, and 6.5% for the third year. The employer is only giving us 3.75% wage increment across the board. This is an insult to truck drivers. Truck drivers are playing a significant role in our economy, and therefore we are demanding that the employers must stop being greedy and pay truck drivers what is due to them. Hongongolo ro vula leswaku khoto ya vumbiwa yi ahlule yi nga yimi na khampani ya Shell eka vuceri bya oyili. Yan'wana mahungu ya landzela hi awara ya 2 hi hafu ku bile awara ya 1 i tinhlokomhaka ta mahungu na mutirhikulori Lilian Hlavangwane. Muyingiseri Nhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Nkosinathi Chauke. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi. Munghana Lonene FM makombandlela. Vaxingu Botfet na muhumelerisi milana ta khumba leya timali ta marhumbi leti. Eku sweswiwani ku na tiloyara tin'wanyana va tivitana ku na vanhu van'wana va tivitana ku hi vo tiloyara. Va le ku foneleni ka vanhu ku va va nyika ti 1.5 va kota ku va pfuna ku va kuma timali. Se a ni swi tivi ku a loko a swi koteka Botfet mi nga hi vitanela tatani Katinge kambe va ta hlamusela vanhu ku a swi kona sweswo. Ala bring ala one. Se ti le ku vuye na cancer Botfet. Tsakokweni. Khalanga swa xibedhlele swi le ku karhateni. Mina khale ni kha ni gidela xibedhlele ni tshunguriwa matihlo ni ya alembeni ni ya a ku chekiweni kan'we laha xikarhi ka n'hweti laha ni teka mirhi ni chela matihlweni. Se sweswi ni na 4 months ni nga ha yi kumi mirhi ende matihlo se ni moya manyenya ku vava lero moya manyenya ku timeka ku ri ni nga ha voni ku operatiwa ni gine ku operatiwa tihlo lerin'wanyana hi 2023 na sweswi lerin'wanyana ho gidela va kha va ku tani tlhela tani dokodela nga kona ku tele ku ri dokodela a va nga ri kona. Inkomo xibedhlele xi xa kwalaha Elimi hayi a ku le ku tirhekeni mirhi a hi kumi ho hanyi ku xava lomu tikhemisi. Inkomo Ihlikani Botpet xeweta na muhumelerisi Boti Rick Jindani.
na vayingiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula Botpet randa ku khesa man loko mu hitisela vativi va ta dyondzisa rixaka kwala ka xiyanimoya na xikombelo lexi ni nga na xona ta kombela ku rhuma Professor Thembasono a ni swi tivi kumbe ri ta fika ri tilele Professor va ve va ni tsakisa ngopfu I think ya ku ri early this year loko va vulavula hi mhaka ya ku mabandla lawa a nga tisa ntshunxeko ngopfungopfu kwala Afrika va nga ku rhangeleni kwala Afrika varhangeri lava a va tshike ku yiva timali ta xibalo ta vaakatiko va ve va ni tsakisa ngopfu ne tlhela ni kombela Professor sweswi ku nga na summit ya le ya SADC a va tlhele va va byela marito wona lawa ma ve ma ni khoma kahle swinene ni khensile ngopfu Botpet ni khongela ku radio leyi a yi kule ya mahlweni nongonoko lowu a wu dyondzise rixaka u ya mahlweni mina Xikani Khalangana Cindani ni tshemba mi hlayisekile Botpet mina ti vona ti-challenge ta le swibedhlele nkarhi harila vukorhokeri mara minkarhi yo tala ni ta languta ku hi rhumela vakokwani or vamhani va ri voxe exibedhlele ene i mhaka ya wrong ngopfu Botpet hi hleketela ku munhu wa 90 years i ta hanya ku yini hi mpela xibedhlele a hi amukeleni swin'wanyana a swi olovi Botpet a swi olovi i minkarhi ya ku va famba munhu wa 90 years or 90 something years ma n'wi yisa xibedhlele mi hleketa ku ya vuya hanyini yin'wana a hi languteni kahle a hi languteni kahle yes a no yimelela ti-doctor or tinese mara ku na swin'wana hi fanele hi swi vona ku a hi amukeleni vanhu lava a hi lweni na vona hi ku va dyisa mitsondzani kwala kaya Khalanga inkomu ahee minjhani Botpet hayi na hi pfukile kahle n'wina ho tsandzeka ku loko hi kha hi humeleliwa hi swilo swo fana na sweswo le xibedhlele hi endla yini mina ni vulavulaka kwalawani ni vi na mantsongo wa mina a va tshama ka Siyandhani va vi na operation va va na operation ya n'wana va byeliwa hi tinese kwale xibedhlele ku va ya nghena a shawareni va hlamba ku ve na ku pfuleleka ka mati mo hisa laya mati lama ma va nghena laha ka mbanga liya va gina va lovini xibedhlele xexo mantsongo wa mina ve le ka Siyandhani mina ni vulavulaka ni tshama ka Mteteni se leswi hi ta vula swona ho tsandzeka hi tivi ku hi endlani sweswi va lahliwini swi heleli moyeni xibedhlele xi voniwangi nandzu hina Botpet a hi swi tivi hi endla yini hi xibedhlele xa Khensani hi ku ha humeleliwa hi ti-problem mara u ta yisa ku yini mahlweni u ri haxa wena inkomu bolo hi sindzisa kumbe vele ku sindziseni ku vona ku ya kaya mara xiyimo xa vona hi ze hi tshamiseka ehlekani Botpet ya ka xiyimo xa ku vakokwani va sindzisa madokodela ku va ntshunxa va nge za va nge za va hola kumbe va fikela xiyimo xo va nga ya kaya loko swi ri tani madokodela va fike va tivisa va ndyangu ku hi phela kokwani laha bolo hi sindzisa kumbe vele ku sindziseni ku vona ku ya kaya mara xiyimo xa vona hi ze hi tshamiseka ni kombela a ni kombela ka phati yaleyo ku na okay a hi nge blame madokodela ka sweswo mara madokodela na vona a va tivisi va ndyangu ku ri hi lo mukhegula hi lo kokwani hi lo hi lava va hi sindzisa ku navela ku muka va kaya mara hina hi ri madokodela hi vona ku a va za xiyimo xi fikelele inkomu 3 to 6 musungunuko ku fika ra vuntlhanu ni ndzhenga khomandlela yo fana na mina na Slim J ku umzemo ku ngemkumo fana na mina ya sekwehleke kodwa ke seto bomtsana hi wahi marito lawa a wu mavula ya Xitsonga loko wa ha kula a wu twa swibini emiringu na yiri tin'wana ma vona loko swi ta ka timhaka ta masiku a ni ta ku wa vumbirhi wa vunharhu wa mune kasi ra ivi ni hetelela ni dyondzisiwa ku wa ku vuriwa mune ra vunharhu famba na mugana lonene masiku hinkwawo ni khomandlela na DJ Matt a fambisana na Matilda Chowbey eka Munghana Lonene FM makombandlela fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula
hi lexi xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela vulavisisi byi komba ku ndhawu yo veka varhandziwa va hina ya khaya yi hunguteka ya yi kala la eAfrika-Dzonga ka man'wani madoroba va sindzisa ku ongeti mi ta za mi nikiwa ndhawu yin'we la mi nga ta tirhisa kona tanihi ndyangu va ku la hi le ka mathevula ku ta nghena va ka mathevula ntsena loko mo ta hi ku landzelelana hi nkarhi wun'wana ti mi ta sindzisa ku yini kambe loko swo va swi kha swi heta malembe mi ta mi ya pfupfula kwalaya swi se swa ku taniya hi leswi se xiyimo xi nga tika ku fika kona van'wani va hleketa kumbexani a ku ta fanele ku ngheniwa na le ka timhaka letiya ta ku ku ya langutiwa timhaka ta ku kumbe ku endliwa mandlele wan'wana ya ku lahla se leyi mhaka ni lavaka ku yi vulavula hi yona hi hafu ku bile awara yan'we hi leyi ku ya kumeka leswaku vanhu vo tala ngopfungopfu hina vantima hi le ku tirhiseni timali to tala hi minkosi ku tlula ku langutela ku loko nkosi wu hundzile vutomi byi ta va byi kha byi ya mahlweni swi nga leswi loko wo languta minkosi ku ta ka ku famba timovha ta manyunyu loko yi wa masirheni ku ndliwa madiribyi man'wani kun'wana ku akiwa na tiyindlu kun'wana ku ta akiwa na double story kun'wana ku ta laviwa na malwangu kun'wana ku ta laviwa yini vangeri maendlelo ya lama ma endliwa ngopfu hi hina hi nga vantima kambe ke veri tlhandla kambirhi swin'wana i ku tindlela ta ku kombisa ku vanhu va komba ku va na swa le mandleni kambe ke loko munhu loyi mi n'wi endlaka ti-double story na hinkwaswo sweleswo a hanya a mi n'wi kombake van'wana va komba va nga kombi loko hi kha hi lulamisa xiphemu lexi xa nongonoko a hi kha hi bula hi languta ka timhaka ta ku ma ku tsundzuka kumbe ma vona mutlangi wa ndhuma wa bolo ya milenge loyi a nge le ku rileni sweswiwana a rila hi mhaka ya ku ba hi va lovile a tlha kombisa timhaka ta ku loko swi koteka a nga tshika na ntlangu wa bolo hi ku hi twa ku vava loko mi ya languta sirha ra ba yena hi riri ra fika va ku va ti vekela nhloko ntsena ku fana na sweswi ndliwaka madorobeni ku fanele Polokwane a va pfumeli mi ta endla ti-double story kumbe mi ta vekela madiribyi man'wana ko vekiwa nhloko ntsena ivi swi hela se xivutiso lexi hi nga le ku xi vutiseni i ku hina hi ta dyondza hi yini ku hi fika laha se hi langutelaka na minduku hi hlayisa timali timiliyoni teti ti tirhisiwaka timovha teti ti nga le ku tirhisiweni loko van'wani va lahliwa mi kuma ku heyi mufi no yi khandziya nga si tshama yi khandziya mi n'wi lavele yona ha swi tiva ku mi twa ku vava ha swi tiva ku mi na swona ha swi tiva ku ma fikelela ha swi tiva ku ma swi lava kambe hi yo ndlela ya kahleke ya ku tirhisa mali a hi mitsoneni va ka hina hi ta bula hi yona hi hafu ku phela awara ya n'we nhlekani lowu kambe se swi ha twa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu un'wana ni rhumele email na ta mi hlayela yona kambe na n'wina mi nga mi kha mi bela riqingho ka 0860 002 kumbe mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za loyi a nga ni rhumela email i ri a ni lava ku kamba khalanga ku n'hweti leyi nga ka yona i n'hweti ya Mhawuri i n'hweti leyi nge ri hi tlangela siku ra va manana siku ra va xisati kambe ni pfa ni twa van'wani va ku i n'hweti ya vavasati hi swona ke hi ku ni tiva ku vavasati hi Xitsonga i vunyingi bya nsati so swi nga leswi loko a ri nsati loko va ri vambirhi i vavasati kumbe i vasati i vasati kumbe vavasati se swi lava va dokodela Mshwana sina se swa dzika kambe mina leswi ni pfumelelaka na swona na muyingiseri loyi ni nga ta mi byela vito ra yena loko ni swi hela i ku i n'hweti ya vaxisati ka vula hi nge vuli n'hweti ya vavasati hikuva vavasati i swin'wana kambe yimani mi hlayela leswi a nga tsarisa swona ri xili khalanga ni tshemba leswaku ma ha pfukile email leyi rhumeriwe hi kotara ku nga se ba awara ya 10 ni kombela ku hi vonisana eka mhaka leyi landzelaka ndzi twa xinavetiso xin'wana xi vulavula hi ku hi tlangela n'hweti ya vavasati hi vonele ra mina vavasati i vunyingi bya nsati
leswi ku nga wife hi Xinghezi, kasi loko hi ta eka rimbewu i va xisati, wa xisati loko a ri yexe, kambe loko a ri vunyingini i va xisati, women. Hikokwalaho ndzi vona swi hoxekile hikuva loko hi vulavula hi vavasati hi katsa vanhu hinkwavo lava va nga tekiwa. N'wana wa tsevu wa malembe a hi n'wansati kambe i wa xisati. N'hweti leyi yi tlangela rimbewu ku nga ri vanhu lava nga tekiwa. It's Women's Month, not Wife's Month. Ndzi nga tsakela leswaku hi vonisana hi mhaka leyi. Loko ku ve ndza hoxisa na minavo ndzi nga khensa ku nyikiwa ndleve. Email yi rhumeriwe ndambyela yi humeriwe hi vito ra yena yena Xitsandza Valoyi. Lawani ku tsale ku Events Records. Na sweswo mi nga angula kwala mi nga kona. Ai mtweneni va ka hina 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ra mtlhanu ra kahle swinene. Baba ni nge vulavuli leswiya ni vona email yin'wana la i ri khalanga n'hweti mhaka to tala ma ti tshika mi nga vulavuli hi tona a mi vulavuli nchumu hi ntlangu wa Banyana Nigeria. 0860002543 nhlekani imamkereli la ile ka Munghana Lonene FM nhlekani. Okay, loko anga se fika un'wana mi yingisela la mani ya mahlweni. Un'wana anga rhumela email loyi i ri yena Akani. Okay, ni nga se ka Akani Ivan Machimani. Yemani sungula ni twa mi yingisela langa la moyeni nhlekani. Ayebo njani? Seswa mina ipfukile minjani n'we? Ipfukile. Ni kombela ku angula ka lele xibedhlele ende ndzi nga kumbexani silo na xibedhlele sa hina nga ku sesitoloveri nga ku sitrite nga ku inormally. Mi ta kombela ku va xikalaviti. Ni na experience ni le Khensani from 2020 mutswari wa xisati a va diagnosed hi sugar diabetes. High blood pressure. So I was teka mirhi consistently. Leswi a swi vula ku n'hweti yin'wana na yin'wanyana va fanele va xibedhlele va kamberiwa ku rhangiwa ti-test to see if she's responding well to the treatment. Swi famba swi va kahle va hanya 2020, 2021, 2024 va vabya. Swi tika swinene va tlherisela Khensani ivi va rhanga ti-test ta vona kambe only for her to be diagnosed with the last ya kidney failure. Swiva sweswo va tshama 3 days a Khensani then va tsutsela a Polokwane provincial. 5 days later va hita misaveni. Leswi ni nga na problem na xona i ku from 2020 until 2024 sometime in October a va hamba va xibedhlele va teka mirhi ku rhaniwa ti-test. Why was it ku ri liver failure, kidney failure hi wa yi diagnosed hi last stage in November? Kasi test leti nga na tindliwa a va kambela yini? Ni fela ingaku loko a vo lova attentive in terms of wanting to really realize her right to medical care, a va ta va hatisele va yi vona ka ha ri na nkarhi because she would have been on dialysis. Ni fela ingaku xibedhlele xa hina xi hi fairile so far as them saying we are running tests, she's responding well to the medication, but only for there to be a discovery 4 years later, Maria Awayinga was eating away at her kidney. So, if we are and what our family would have appreciated, more attentive, Baba Joanna Ingo, statistics, even now I depend on Kavona, but take obligation given on the Kava, July taken on Supreme, my paycheck in the Nip says, look back on the test late. Look back test 1. Abaminiki mbuyelo kuyo kumeleshi naleshi no va ku hleketeni sweswi ku fana na loko kumixana i nghenisiwe ka xinchina lexi ya veri yini kambe ku na xinchina xin'wana la
be CT scan or swin'wana swo taniya loko i nghenisiwe laha a na va ta ku byela ku no hala ka byongo swi tshamisekise leswi hala ka tinsu swi tshamiseke leswi swivindi swi ndlise ku yini xiyimo xa muxaka wolowo a va nga mi byeli mbuyelo wa ti-test loko ti kha ti famba ka masiku lama nga wani? No, there was no such feedback. What will happen is abateka mirhi bafambisiwa va yisiwa litha va to run those tests va ku lokuya mtateka maphilisi, you have your test ready, she would go back to collect your medication. But there was never such a, okay, yeah, the results are in what they would just say, oh, you're responding well, just keep taking the treatment. After my follow-up, for the last month, we ran this part of your body, we ran that. So, loko se ba diagnose you, loko se ba reka death bed in October 2024, in November 2024, you got to say, her kidneys have failed at the last stage. So, my loko last stage, why must you discover that from 2020 when she came on to this medication, the test to monitor her. Why could you not pick that up after this? So now we just for the sake of it. We can't all afford private care, and it's hard. It's hard. So reliance because had they been as attentive, I feel like she can out more different. Yeah, xiyimo xo tika xexo xiyimo xo tika kumbexani my sister kumbexani na mina mi kometanya ntivo kumbexani na n'wina a mi nga ri ku preseni hard hambileswi ku nga ri ku responsibility ya n'wina ya ku pressa hard kambe xana no hleketa kumbexani na n'wina a mi nga ri ku vekeni ntshikelelo ngopfu ku hi n'wina hi byeleni kahlekahle mi kume yini kambe a ku na ma swi twisisanyana leswi mi vulaka swona? I can appreciate perspective earlier, but the thing now is with healthcare for as a family, when we were not hearing anything bad, she was responding well to the treatment post her being in a coma. We didn't expect for anything to be going wrong. So now, this is okay. Maybe we should be more attentive going forward. Really, I make sure that the healthcare works for us. Because I know responsible, involved, ever follow up. So I think accountability on our side definitely you go on, but then not like a healthcare if I didn't ente ngopfu ka n'wina hi nge mi rhwaxi ngopfu ndwalo hikuva a ni ri n'wina hi ta mi languta hi tihlelera ku a mi swi tivi se vo va swi tivaku hi vo va fanele ku va leader ku okay loko hi kambela hi va hi ka hi kambela leswi hi ndlisa leswi sweswo swa ku taniya khenselise swa mina ni khenselise swinene. Right, makumembiri ntlhanu timinete ntsena ku bila wara ya 13 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela van'wana va hindza va yimisela mavoko van'wana va hindza va hi sondolota van'wana va hunda hi laha hi nga kona na Sunduza wa ka Mbinga loko hi tisela nakona ku Africa wa vulavula namuntlha i Ravuntlhanu kusuka la Masingita mo Agiyani n'wana mingiseri hi loyi nhlekani hayi botsa tinjana bota mina hi pfukeni n'wana mi njhani? Hayi pfukeni mbolavula na Akens inkomo xikalavita botsa mhaka ya swibedhlele yi twise ikukuvava kumbe yi twise vanhu va ku tala ku vava xikan'we na mina because ni tsundzuka ni teka mukhalabye ni va yisa a Khensani ku ri na madyambu ni fika a Khensani ni fika ni va hlamusela no ku mukhalabye vana ve le ku struggleni ko ku hefemula I think a ku ri vo 2020 loko hi fika xibedhlele ni fike ni va chicha ni va nghenisa laha hi nghenaka kona and then ni va hlamusela xiyimo xa vona mara treatment ya vona yi va ku ni ku va na problem ya ku hefemula I thought maybe because ni vone vanhu van'wana a va tshame ambedweni kwala hi nga fika hi nghenisiwa kona va fike va veka something xo va pfuna ku hefemula loko no mi byela ku botphete ni byeriwe ku fambi ya pfula fayili kumbe landza fayili loko ni vuya ni kuma mukhalabye va ha tshame kwalaha ni nga va siya kona olo va cheka BP va va teka va va veka laha se loko a ku na nchumu wun'wana lowu mi nga wu endlaku na va ku hawa ha yimele doctor ku a hi nyika go ahead ni fika ni tshama kusuhana mukhalabye botphete va hindze ni tshame na vona so ende ku ni swi lemuka ku va hindeni ni te na va khwenuta ni lo tlela na
vanhu va veke henhla ka wheelchair ni vona va nga ni nyiki ni va languta ni observer hi nga ku ma 5 minutes ni va langute kunene ivi ni tlakuka ni hlamula lava a va tshame deskini ni ku ni kombela mi ni chekela mukhalabye lowu bophete mo ni mi byela ku va ni va byele sweswo ntsene va fika lani va va cheka va va languta va va tlakula va va hoxa mibedweni va sungula ku la ku va hoxa yini swo va pfuna ku hela lexiya femula lexi a va fane va swi endle before leswi va ngete va yimela dokodela a va nyika go ahead bophete xibedhlele ku vulavula ntiyiso ya swi khumbe vanhu vo tala swi onhele vanhu vo tala ene nguva leyi n'wi mi vulavulaka yona i nguva leyi a hi ri ka covid ne nkarhi wa covid nkarhi walowo a ku ri nguva ya covid bophete so swi hi onhele ngopfu a na ku mi xisa mina na swi tiva and then ni va byeriwa hi nghamu ya mina a hi ri la Rankuwa a Rankuwa hi jikajika Rankuwa ivi siku rin'wana ni tsundzuka va fika va hi byela ku a va tsandzeka no famba bophete ni byeriwa ku famba kaya i ta vuya rini for scan loko munhu a ri so man byela ku ni ya kaya ni ta vuya rini for scan is it that possible swa koteka swilo swo fana na swo la ni zamini bophete ku lwa and then they end up doing the scan the following day kambe loko mi ze mi sindziseka ku lwa i ncina xi va sivela ku va nga ndli mi nga selwa ni byeriwa ku bookings ti tele ku tele a ku na space xa ku endla scan xexo so nkarhi wun'wani vanhu community va zama hi laha va zamaka hi kona ku la ku pfuna varhandziwa va vona the end bophete xibedhlele swa hina swa hi feyila swi tise vanhu vo tala ku va ni mi twi ripota mi ni khensile mantlhelo rero sorry ngopfu ka sweswo mi nga swi hlamusela mingiselo wa mina ni khensile loko mi kote ku avelana na hina ntokoto lowu mi nga hlangana na wona loko swi ta ka timhaka ta mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona lomu swibedhlele a hi tweni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ku heta emisekweni sesileli hlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khensile Phethe Nhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ti yime ndlela leyi wanuna a nyikiwa xigwavo xo tshama khotsweni vutomi hinkwabyo mayelana na milandzu yo pfinya va ndyangu wa milweli wa timfanelo ta vanhu nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu vubohi manci va na ntshembo wo milavisiso ya xivangelo xa rifu ra yena yi ta tisa kurhula mpfula ya matimba leyineke chiba evuxeni bya tiko ra Japan yi vanga mukhukulo mahungu xitalo hi awara ya 2 ungayelele eka Afrika wa vulavula vulavula hi xikolo xa Rivoni after loko mi vulavule hi xikolo xa Kulani ka Magoro ivi ku heta ku nghena muvulavuleri wa ndzawulo ya dyondzo va kombisa timhaka to va tatisa mucontractor a Rivoni loko n'hweti ya April yi hela until today i August a ku se ta mucontractor the only thing va nga xi endla i ku tisa ti-mobile classes na ti-mobile toilet and ku vulavula ntiyiso mali leyi nga spendiwa ka ti-mobile class na ti-mobile hostel loko a yi lo directiwa ya ka project leyi nga kona sweswi ti-building to karhi a ta va ti pfuriwini vana va ka va ti tirhisa mi angula mo ku yini tatani Maringa khalanga muni vula swilo swimbirhi swi tika ngopfu ku dela na xikalavito because a hi swi tivi ku va vulavula va ri ka capacity yini
vanhu lava nga responsible for xikolo xa Rivoni loko mo va fonela mo fika mi nghena mi kuma principal va ta mi byela va ku Department of Education yi se yi thorini mucontractor la nga ta hetisa project leyi yi sele va swi tiva sweswo it's on record va yi tivisini na SGB ya xikolo ya swi tiva so a hi swi tivi ku xikalavito i ta khaso ka ri kwini. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Nangona ku Africa wa vulavula ile ka mungana lona na FM akomandele ku hashala wona Twix suka studio 1 ile Masingita Mall again magale ya swibedlele loko ku mahala ku ya mahlweni yona hi kambe a hi lava ku vulavula hi timhaka ta malahlelo na indlela leyi mbekaka ko vanhu mi hetelela mi lahla vanhu van'we va rhandiwa van'we ko ku timhaka leti ta ka ku va mi tikumba mi kha mi endla kumbexana mi kuma mi hambi mo lomba hambi mo nyikiwa timovha ta manyunyu kumbe ku endleka yini swi va swi susumeta yini ka yan'wani madoroba va pfumeli na ku mi hetelela mi tikuma mi kha mi aka madesira lama ma ku mi aka makula ma ku yini va ta byela va ku mo fika mbekela ribs rera ra tinhloko ivi hala kun'wana ku va ku sala ku ri byasini ku fana na sweswi loko mo vona sira ra papa Lionel Messi I un'wana wa van'wankumi va xiyimo xa le henhla wa ha ku lahlekeriwa hi ba yena loko languta vutomi bya yena i na swilo swo tala leswi vo tala hi swi navelaka kambe loko mo languta laha a nga veka ba yena kona na mavekele ya koho a ya kombi swona leswi hina hi endlisaka swona mi vona onge ku nga ku ri nsusumeto wa yini lowu endla kutani na ku timali letiwani a ho va ku ti huwiseni laha kumbexana a hi fanele hi ti veka hi ti tirhisa swin'wana leswi nga ta pfuna ku hlayisa rixaka leri nga ta va ri kha ri landzela ku ya mahlweni ke kumbe hi nga ngheneleli mali ya n'wina a hi amukeleni mingiselelo ni hleka tani bakhe hi mi amukerile ni hlekani aye mi pfukile hi pfukile hi ngovo hi pfukile i mandrosi lava bofa la ku nghena ka liya ya vaxisati na wansati na wansati meni lovoriwini mara nuna wa munhu a nge vuli ku ni wansati hambi ri yena a lovorile loko ze ku wansati hi lowa ka wena i nga n'wi lovola loko ze ku vakasati hi lava ka wena i nga va lovola munhu hambi o va a lovoriwile hi mbazini meni lovole hi minyonola ni nsati wa mani wansati ka minyonola loko ni loveriwe na Rosi hi ri vambirhi ku ri mina Rosi ni loveriwe na Rosana swi vula ku hi vavasati va mani va minyonola wa xisati hi loyi a nga se tshama a nga tekiwangi hi munhu wo karhi or munhu wa xisati i munhu un'wana na un'wana loyi a nga munhu wa xisati mara loko wo ze i lovoriwa hi munhu wa xisati i rimbewu ma swi vona i rimbewu se loko wo ze i va wansati swi vula ku nsati wa Petri hi yena nga ta ni vula wansati ku nsati wa yena nuna wa un'wana nge ni vuli wansati ni kwa nsati wa yena a ni la ku n'wi kombisa yaleyo veri nuna wa mani a nge tlini nuna wa un'wana nge ni vuli wansati kwa nsati wa yena loko ze ku wansati hi lowa ka wena munhu hambi o va lovoriwile loko a nga lovolangi hi wena a hi wansati ku a hi n'wansati wa wena se kambe i ta fanele n'wi vitanisa ku yini i ta fanele n'wi vitana tanihi mhani sesi hahani koko a swi nge vika ku se ni nge vuli ni ku i wansati wa minga no loko mo ze mi ku i wansati wa minga a wa n'wina ni i wa mani hi ya fana vula sweswo minga a ku i wansati wa mina i wa xisati luyani wa xisati i munhu i rimbewu sweswo mi nga vona loko vo ze va ku wansati swi vula hi nuna wa mina a ku wansati wa mina loko a hi teke hi ri vambirhi a ku vavasati va mina loko wo ze i vula ku wansati wa un'wana i hlamba sweswo wa rhuketela a swi pfumeleriwi ku munhu a nga vula munhu wa nsati wa un'wana ku wansati luyani i wa xisati luyani or mhani lavayani se leyiwani ya xibedhlele ni kombela ku nghena switsongo ka yona ni dyondzi a ri voni xikolo mina ni ri boha ni ze ni operatiwa leyi loko ni operatiwa
dokodela endzhaku va vule ku ni nge he koti ku vona ma swi vona ni a ku ri Dr. Folvashi na Dr. Mathai lava nga le ku operate a va ri vambirhi va hete va ku i nge he voni mara loko wo la ku teka risk hi ku operate nhloko yi na switandzhaku swo tala i nga hetelela i nga ha koti ku famba swo taniyani nte van'wani va kha va swi vulavulana dokodela ba khalanga ri fana na mfundhisi i nge pfuki ri ndle xihoxo ka munhu ri na rirhandzu swinene dokodela a ri nge pfuki ri ndle xihoxo xo munhu ri n'wi tikisela ri lava ku hi hanya that's why ri ri dokodela madokodela ma na rirhandzu hambi ho languta tinese ba tinese ti nga va tin'wana ti ri na timbirhi to biha that's why vona vakokwani va nga swi tiyiseli ku tshama swibedhlele a ni va kholeriwa munhu a ku hlamula hi ndlela yin'wanyana a ku makarhata wa yi nga fiki kunene ma swi vona ko va kani swi nge rhikhodiwi va 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 nga ri kona lava nga kota ku va tlhe va swi fakaza sweswo mara dokodela na ku kombisa madokodela ya tirha ntirho wo tika ene wu tlhe va wu lunghisa wu va kahle loko ko va ku ve na xihoxo ka lavaya va nga vulavula vanhu exikolweni ni dyondze na munhu wa vana va byebyi ya va byi vulaka manisa bava swi fana na sweswi va petiriki loko munhu loyi a nga ta ku minjhani ka base ma swi vona wo vulavula swidori mi ta ku sungula njhani ku na vuvabyi lebyi hi nga swi languta ku nga vutsoniwa swi nga laphekeki a swi loko i ku wa swi lapha i onha ku ya mahlweni manitwisisa ku fana na mina vete ni nge he pfuki ni vonini mara hi ku ni nhloko ya mina yi na problem xikali xa mina xi na problem xipalapala ene xipalapala hi la ku nga na byongo a byongweni a ku khumbini loko vo byi i khumba byongo a wu kahle that's why na dokitarele a hi dokodela wa kahle loyi a nga khumba byongo bya munhu byongo byi khumbiwi hi ku misinya liya i yintsongo a yi koti ku davuleka kumbexani ku operateka a ni tiki mani tisa va khalana na ni mitweni mani ma ni twa van'wani kese ri tlhelo rero mi nga ta na rona 0860002543 i kuma kumembirhi timinete a yi se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava hi nomo sese Lilian Hlavangwane 0860002543 hi ku haxela twi kusuka studio 1 ile Masingita Mall Nhlekani Nhlekani botside na vayingiseri hinkwavo va nongonoko wa Afrika wa vulavula ayi papa Buthete mina ni lava ku teka leya malahlelo ya hina tanihi vantima. Yeah. Xo sungula tanihi vantima ni ri n'wantima ku na swo tala leswi hi nga swi twisisiku loko swi teka timhaka ta ku joyina swa malahlelo. Leswi hina hi swi joyinelaku kumbe mina ni swi joyinelaku i ku kuma swimalana swo la ta kota ku lahla ntsena hi swi endlaku ku ri loko hi hindze murhandziwa wa hina emisaveni hikuva hi kume swimalana leswiya hi va mihleketo ya hina hinkwayo yi va yi languteka ku hi lava ku endla ku murhandziwa wa hina a famba kahle hi swi endlaku swi tikomba i nga ri hi siya ku ri hava kambe ma swi lava ku murhandziwa wa n'wina a famba kahle ani mi nga kuma ku tin'hweti timbirhi ku ya ka loko a nga se famba kumbe tin'hweti tinharhu ku ya ka la nga se famba a mi nga n'wi pfuni hi nchumu a wa ka ti hluphekeleni munhu kumbe na nkumba luwa wuntshwa na nkumba luwa wuntshwa mi nga wu xava a nga ri na wona loko a ha ri ku hanyeni la ka misava leyi luwa mi ya ku mi ya wu seletela ni joyina hi 25 rand leyi yi nga ta ni nyika 70,000 so 25 rand yi nge swi koti ku ni ya ka Musa a Johannesburg a ni tivi ku hi mina ni nga ha twaleki kumbe hi yena a nga ha twaleki ya ni swi hleketile ku nge vi mina mina la hi boheli emhinga la a swi nga ta koteka ku nga vi mina 0860002543 na ku ri ku Africa wa vulavula la le ka Munghana Lonene FM Nhlekani
papa minjani minjani epfukeni minjani so a na ta nghena ka leya swibedhlele mani hi Botsford vulavula na Hlongwane Botsford leya swibedhlele na yi tiva ya karhata swibedhlele xa Maphutsa mina na n'wana lowu wa lontsongo u na 6 years wa autism le xibedhlele 3 months hinkwayo ka yona xibedhlele xa Maphutsa tiphilisi a nga ha ti kumi ku ya ka 4 months hinkwayo ka yona se ni nga swi tivi swa ku n'wana loko a hanya hi tiphilisi letiya u ya xibedhlele va fika va ku tiphilisi a ti kona a ni swi tivi swa ku a swi ku disturb-eni ka n'wana ka rihanyo ra yena 3 months to 4 months hinkwayo a nga ti kumi tiphilisi then siku rin'wana loko hi heta ku n'wi yisa ka doctor loko hi suka hi fanele hi n'wi yisa ka speech ka leswo swa speech loko hi suka ka doctor va n'wi nyika tiphilisi loko hi ya ka speech va ku speech a xa ha ri kona laniwa a Maphutsa xi le Polokwane and then by the time hi tshama kwini ka Silwane ya Maphutsa u nga swi kota ku teka n'wana every month and n'wi yisa xibedhlele every month wa n'wi yisa ka speech doctor le a Polokwane ku ri ku Maphutsa va ake xibedhlele lexikulu laha ku fanele ku na leswa speech doctor swi fanele swi ri kona mara se va humesini a hi swi tivi swa ku nandzihile ende leswi a swi pfuna n'wana at least a kotanyana ku improve swi ra ka ha ri na ku improve ka nchumu hi ku hina a hi dyondzani ku ri n'wana hi nga n'wi thicha njhani kambe vukorhokeri bya muxaka wolowo a Maphutsa ve ri byi susiwe mhaka yini hi vutisini vo hi byela leswaku laha a swa ha ri kona swilo sweswo ende hi Botsford vana lava va autism le Phalaborwa va tele ngopfu ni vulavula swilo leswi mina swi tivaka from experience naye n'wana wa 6 years wa nhonyana u nghena special school sweswiwa a nga ha improve nchumu ka lwa at least a hi n'wi yisa ka speech doctor loko heta ku va n'wi nyika tiphilisi at least a ku ri na ku improve nyana hikuva va n'wi dyondzisa leswi n'hweti leyi va n'wi dyondzisa leswi maka ku ya le every month sweswiwa a ka ha na lexi a xi dyondzaku pfalekini hi nge suka Silwane hi ya Polokwane ende va hi tsalela papila every month se hi swa tika swilo swa koho i ncini xi endlaku ku mi nge koti kusuka ka Silwane mi ya Polokwane i mhaka ku mi ku tivi i mhaka yini i mhaka ya ku a ni ri hina every month va hi tsalela papila ra ku mi ta vuya laha Maphutsa hi siku ra xikolo hi laha hi nga swi tiveki swa ku va ta hi offera hi transport kusuka kwalano kusuka ka Silwane yale ni famba hi movha ya mina mara a ni swi swa kusuka laha va ta hi offera hi yo date yaliya se hi suka hi ya Polokwane na kumbe njhani kumbe hina se hi fanele hi tirhisa transport ya hina ya le Polokwane so hi vona swa ku swa hi tikela kambe loko mi ku a mi swi tivi mbilu ya mina ya vava mi fika njhani ka mi swi tivi a ni ri n'wina mi yile va mi byela ku vukorhokeri lebyi a byi kona la byi le a Polokwane se leswi a mi fanele namuntlha n'wina a mi fanele leswi namuntlha mi kha mi vulavula ku swona a mi fanele mi kha mi ku ni va vutise leswi ku a se hi ta yisa ku yini mahlweni se vo va ti mara maha ku a mi tivi buti ehlungwana wa kona njhani wa vona ku fana na sweswi ni nga foni at least mi ni lemusile swin'wana hi mhaka ku ni ya le n'hweti na n'hweti ni ta va vutisa ku ri okay ku n'wana a dyondza swilo swa so sweswi a nga ha ri ku dyondzeni ka nchumu hi fanele hi ya njhani mahlweni ku ri hi ya kuma vanhu va ku kota ku va lava speech doctor ku ri va kota ku fundisa n'wana loyi hi mhaka nkarhi lowu va n'wi fundisa at least Botsford a dyondza a ya mahlweni sweswi ka ha na lexi a xi endlekaka ani ali hlungwana kambe ni mi kwaterile sweswo hikuva a ni swi twisisi ku mi hikokwalaho ka yini swi fanele swi sungula ku rindzela ku ya ka Munghana Lonene hi swivutiso xexo a mi fanele mi vutisa siku ro sungula loko se va cinca va ku hayi phela leswiwani a swa handliwi la i xivutiso xo sungula lexi n'wina tanihi mutswari mi fanele mi xi vutisa ku leswi swi nga handliwi ku yisa ku yini mahlweni a swi sungula swi ta mi ta jika mi tsundzuxiwa hi mina hlungwana mi twini inkomo inkomo hlungwana inkomo a yini mavhengeleni cinani
u nga va mutwisiwa ku vava wa xiphiqo xa nawu ku khomiwa hi ndlela yo hoxeka ku hlasela ku herisa vukati loku nga kanetiwiki timholovo ta ku tirha swikoxo swo hlayisa na swiphiqo swa vatirhi. Clientele Legal yi ku nyika vukorhokeri bya magoza ya xiyimo xa le henhla hi ntsengo wa le hansi hi n'hweti. Xipano xa hina xa swa nawu xi yime ku lunga ku ku pfuna 24 tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL enawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi laha nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Humesa vuswikoti bya wena bya vuchef na spa. Kuma mintsovo yo fikela eka 80% eka switirhisiwa swa le khixini swa NutriFresh loko u xava switirhisiwa swo fana na 1 kg spa French garlic chili kumbe chicken polony hi 29.99 u hlayisa 12 rand, kumbe 4 kg spa frozen mixed chicken portions phakiti rin'we hi 169.99 hi ti Spa Rewards. Kusukela hi ti 11 ku ya fikela ti 23 August loko xitoko xa ha kumeka ntsena eka spa kuna swipimelo. xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Ente yeso mingisero mgana lona FM nangana ku Afrika wa vulavula ntere ni ku haxela wona ni Gyan Gyan kuna n'wana mingiseri la timbalele shoti na xikipa na masandasi ku komba ku a ku titimeli la ku mina hlavala vanhu va mbala ni maputsu na yini masangana no chava ku leswi mina nga mbalanga ku jesi nje ni kahle ivi ku kulu kumbala ni komba ku ni kahle ayi amkeleni mingani mingisirelo nhleka tebu ukule tebu efokele nga bona papa ukule tebu i kuma kubele kwana ka shoko mina ku va na mavonelo aka liya ya le masirheni ya mtambu na bula ku yona manito tebu nemingiseri lexi hluphaku ngopfu hina vanhu va ntima papatebu mhaka ku ri hi la ku voniwa i swilo leswi swi hi hluphaku daswa mi vona na Yesu Kreste i vulavule na swilo leswi fana swikhongelo leswo Yesu a vulavula hi swa vamasento swa ku vanhu vo tala loko hi endla swilo hi la ku kota ku njhani hi la ku kota ku vona hi vanhu swilo leswi mutamu swi vulavulaka ka valungu a swi kona swi ka hina vanhu va ntima swa ku ani matwana vanhu va ntima na loko amutini ku ri na nkosi na loko munhu mi kuma ku a xeveriwe bokisi ra kahle ku ta ku rhanga hina vanhu va ntima va ku mi ri vonile bokisi ra kona mi ri vonile bokisi ra kona ku a ri saseke njhani ene mi kuma swilo leswaku i swilo leswi hi fanele kun'wana hi investela vana timali mi kuma ku na loko munhu a fambile ku sala ku ka ku ri na ku hanya hi investela vana ka timali ta swilo swa ku fana na tidyondzo se hi le ku endleka swilo swin'wana swi ri hi leswa swa ku ho kholelana a hi vona leswaku mi kuma ku na loko vanhu va ngheni masirheni va ku heyi mi kuma ku un'wana a makeriwa na yindlu yin'wana ya ku hlamarisa ku leswi rhasini se i swilo leswi bullpet swi tele ku tatika aka hina mhaka ku i mitolovelo ya hina vanhu va ntima dyondzele loko wo kota ku yi teka ni vona nga ku generation leyi ka yi taku ya ma-2000 yi nga kota ku fika yi pfuneka mi kuma ku nkarhi wun'wani vo mi kuma ku fika ku va ku ri na ku cinca kambe phela loko hi vulavula hi swona a hi vuleli ku swi fane swi cinca ho vula ku loko mi langutini ka xiyimo xa muxaka wolowo hi va hi kha hi lava ku fikelela yini hi ku loko se ti kha ti landzana na le masirheni se ku endlisa ku yini ni mi tweli papa yanani mahlweni a ni twa mi nga ha twalani nga kona hi la ku mhaka ku hi la ku voniwa hi sweswi ya ntsena ni mi tweli papa ni mi tweli munhu loyi a ri na mali swona kenza inkomo kenza beri hi la ku voniwa se swi vula ku Lionel Messi a nga la ku voniwa swi vula sweswo n'wamiri 086 ene n'wamiri swi kota ku a ni se tshama ni ku mi nga endli kumbe a ni mi voni ku mina swi ndleni kambe no vutisa ku ya hi leswi mi yingisera nga ni vutisaka ni vutisa n'weko swi na nkoka ke kumbe ku endla ngopfu loko ka hi languta ka tiko leri hi nge le ku hanyeni ka rona tiko leri hi nge le ku hanyeni ka rona ri na vusweti byin'wana bya xiyimo xa le henhla ngopfu ka ku na vanhu vo tala lava va nge le ku tleleni va nga dyangi la tikweni leri ene a swi vuli ku loko hi ri na mali
i vutihlamuleri bya wena bya ku vona ku vanhu va tiko leri va dya a ni vuli swona kambe no vula ku i swin'wana swa leswi hi faneleke va hi kha hi swi hleketa loko hi kha hi ri ku hanyeni ku hi fika njhani ka xiyimo lexi a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani Puteri kunjani? hi pfukile boti minjhani n'wana Hayi sivukile bhuti wami. Ngizama kukhuluma Xangani mara ngikhuluma Siswazi. Ngile Mpumalanga kamasipala waseJombela nakusuhani na Mbombela Stadium. So ngirhandza show ya wena ngopfu Butpet. Butpet ngifuna ukukhuluma kakhulu ngale ndaba yasebhedlela. Ya indaba yasebhedlela iyakhathata kakhulu Butpet. I'm talking from experience. My grandfather, 2 months back, besimngcwaba. Ike awa loko awa iphuke ikatla aya yengisa isibhedlela. La isibhedlela bangidithathe angari sharp. Abuya kaya itibutisa why bangidithatha angari sharp. Akukapheli nenyanga kuphela nyanga ayikapheli ayisiya emhlabeni sikuba bangokuphela why bangidithatha angari sharp. So indaba yasebhedlela kuphela iyakhathatha kakhulu kuphela ihlupha kakhulu bhuti wami angathi ukuthi usangiva bhuti. kambe na ku hlupha ka yona hi ndlela yaleyo hi fanele hi dyondzisana phela buti wa mina ku hi yisa ku yini mahlweni hi ku hi nga hlupheki ivi swi nga vuriwi ku yisa ku yini mahlweni hi endlisa ku yini hi ku vona ka n'wina. Butpeti hi ku vona ka mehe swo fana hi ku loko u ripota swa fanela na loko lava mphathi loyi a nga khoma xibedhlele mi ripota ka yena i ta heta mibyela ku okay i ta ilunghisa i ta va khulumisa swa tika especially ka swo swibedhlele swa government swa tika Butpet. At least loko a ko va na ofisi a ni vekisa ofisi ya MEC ya prima loko a ko va na tindlela ta ku ka ngheneka easy ka ku loko fika ka MEC ka office ra MEC wa ka health wa siteka va ku pfuna wa pfuneka a swi ta va easy but sweswi swa tika a ku na laha u nga pfuneka kona ndakhaisa itonight mapapusi la ka masipala wa Jombela na khensa swinene la Mbombela la wingisela mugana lona FM komba ndlela an kan bulana n'wana tolo an byela ku wa swi tiva ku ka masipala wa kumbe ka ka xifundzankulu xa Mpumalanga timasipala leti ti nga na ti-project to tala i Nkomazi na Bushbuckridge mina hawu ako loko kha hi ti bulela kwalaho kha hi bula kona aku ka timasipala to tala leti nga kona a Mpumalanga leti nga na ti-project to tala leti nga le ku antswiseni vutomi bya vanhu emasipala wa Bushbuckridge na Nkomazi se ni switsundzuxa hi loyi mingiselangi i le Mbombela u yingisela munghana lona FM makomandela 0860002543 a hi tweni n'wana mingiseri hi loyi nhlekani hayi Butpet papa mina minjhani hi pfukile a khensa papa no nghena makeni inkomo mhaka leyo heleketa varhandziwa wa hina tindlwini to hetelela mina a ni la ku cinca system lexi xi ni karhataka ntsena hi ku hala va taka hi kona a hi va khome njhani hi ku loko munhu a ri na xa yena loko ku ri ku wa swi kota ku endla leswi swi tsakisaka mbilu yakwe le makumu a ali mara a nga sunguli le makumu ntsena laha la ndzhaku loko ku ri ku swa endleka le ndzhaku leyi hi ringeta ku va khoma ku antswa na loko va fika makumu va famba ku antswa swi nga ri na mhaka kumbe
va khoma ku antswa swi hi tsandzele makumu va famba va nga fambi kahle ku ri ku le makumu le ku sunguleni le na vo va fambe va swi vona ku lani va zamile ku hina vanhu va ntima ko tala hi spenda loku munhu a fambile loko a hanya lavo va nhlungu yo basa va lwa na ku ringeta ku munhu va ringeta ku khoma vutomi ku byi va kona a hanya ivi loko a famba loko se a fambile sinza yi va less a durhi a yi va durheli mara hina hi durheliwa loko se munhu a fambile kambe ho durheriwa kumbe ho fikelela ho va na mali a ni ngo kumbexani van'wani va kota ku xilo xi durha hi mhaka ku a wu na mali a ni tivi a hi ku fikelela hi mhaka ku lava va fikelelaka hina hi nga fikeleleki hi ringeta ku lava ku fana na vona ene leswi swi nga kotekiki van'wana miri hina hi nga fikeleli ku hi lava ku fana na lava fikelelaka hi mhaka ku hi twi nga ri swa boha ku hi endla ku fana exactly se ene mikosi yo tala mi kuma ku yin'wana yi le henhla ngopfu yin'wana yi le xikarhinyana mara lava hina hi pfumalaka hi ringeta ku at least loko hi fika laha hi pfalapfala manyala manyala ya njhani ku loko munhu loyi a ya hanya a hi nga pfalapfali manyala se hi marito man'wani loko nkosi wo tshika wu va wu ri wa xiyimo xo ku a ni tivi ni fika njhani na mina ka ku wa xiyimo xa le hansi kambe loko wo va wu ri ka xiyimo lexi van'wani va nge i xiyimo xa le hansi vanhu va twa hi nga ri swi va swi nga ri kahle se hi leswi va faneleke va lwa na swona ku swi nga vi kona ma vona loko wu va i xiyimo xa le hansi ku ya hi miehleketo ya vanhu va ku i xiyimo xa le hansi ku ri hi ku lava va swi vonini ku mufi a khomiwe njhani a khomiwe swa kahle vo va nga ta tlhava khoma hi tingana hi ku nkarhi wun'wana munhu i tirha joni a siye mutswari wa yena hala swa ku mutswari leyiwa i hanyisa ku yini hala i ta vuya hi nkarhi lowu se na loko va ku va wa vabya a nga vuyi i ya vuya loko va ku se mufi a nga ha ri kona ivi a fika a endla funeral yo durha ngopfu mari a nkarhi wa xikombiso ni kensile papa ka ha ri hava xikombiso ka ha ri a nkarhi ni vula ka ha ri a nkarhi swo ni vulaka swona nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasi mina ni khalanga Pat Mathebula muhumelerisi la tintambyeni a ni famba na Sunduza wa ka Menga a hi hlangane nakambe na nongonoko lowu fanaka vhiki leri taku hi Musumbunuku kwala ka Munghana Lonene FM handle ka sweswo dzuma ra mina i nongonoko lowu landzelaka andha ka mahungu ya misava lawa landzelaka hi nomo wa sesi Lilian Hlabangwani ya sesi Lili Eloise Richard, Playfontein, Musina, kuyafika eBakery. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makumbandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu